Ini bawa nanti. Bulsonan nodang di bering. Oh, sama be. Pas. Isa matukubain. Sinapenot tarida ni. Sinapenot tarida tong. Ido ba? Pagi sang motit sa musik. Oke. Bah, itu dia ibe bapak si cukon nang lamarin orang kon nakit di bahan. Tu belakang ni kudu semuanya nasa nak kona udan. Terhilang lengannya kelak. Tu dia di bahan. Tahi. Pak Ojo. Ai maru ado di dalam ni di beko lamar i Pak Ojo. Asa buhai. Nang pala sa buha ma ucok. Ali kan nang tapak be. Toho orang pakai obengan ni baju. Makana husur beno matu belakang. Alai kan perlu do pihak inganan ni kelap. Lirak kusur di beko tu si isod do husur benomu. Oh lo. Anak ko bapi tu si. Lo mojo-jojo dah. Satu botarin nun. Kamu saya ku sapi satu botarin benomu di sini ni. Lo jadi aku mangangkat sapi husi. Asa buhame. Dang itu mau cok makan obat sonun. Asa di bereng jol ma donon bolong akan lewat na sunun atus asa di bereng donon baru do sukunan matongkan. Bahasa si binemu dalam maramu ni Pak Ucok inandokan baru bawa manon. Dong alana baru manur lamarna baru hamil ni kumat pangan non. Asa dong do si dalan si da manukun asa dong si dalakku pabuahon na manur lamarna baru hita tong. Asa di botol lagi nah hita manur lamarna baru. Itu ate. Lang sahab pikir aku tu sih. Ni mati pamer itu dingget dui. Lerong manong na cimburu. Ayang mo pala na cemburu itu biasa di makan itu kon iri tanda tak mampu. Bana sasanggup makan yang halki manur akka perabu na baga-baga kan langsung kita tatur lamar takan tabadi so na sa betul matong na baru manur lamar na baru hita. Itu ading apalagi tentang kata si Jang Rohai dang lewat do bebereko kan. Ikut sapi dulu lewat tidak. Bolong ngalewati ngapos berwako asaro di berek kita na manur lama di beru asaro musik ponon hata honon na tujol ma dah tayo mesi seliling solewa anno ngani unang masuk kurang lama jauh aso bere si juga junak yang supaya pindejo oke si maho boloning minum kopi hodokon gora ada sabai kopi Olo macok. Ido sa na hincar-hincar na beter-beter. Iko sampai ayo timar tetangga si Gijang Roy ko diwoto dito na baru menur lamare. Lama beres sih. Hanya 10 menit no bana no kopi kuda. Ang guhope. Iko sa piir mo Amerika. Bakit dito ngadala nun ya? Kasi turabat. Asa sukot to kumardala ko baru pasti suku no motong. Pak Ucok, asa pala binom mo ito nga na dala lamare mo nini motong nokat. Langsung bobotong. Lo baru mundur lamar baru hami. Jadi dang pakai nabion. Nik blok ko atar dik manon. Ang budak song dang boto ni jolmi bana manur lamar baru kan. Kecuali kiken raboy pakai tu luar boy boto. Bor kalamari ditong ka kulkas dang arang maboto yi. Ang gurang daya pinamerhon. Ay ditong dah.